Malta u Għawdex, il-poplu kollu għandu bżonn l-Alex Borg u l-Partit Nazzjonalista. Kien dan is-sentiment tal-kelliema barranin li kienu mistiedna jgħaddu l-messaġġ tagħhom fil-Konvenzjoni Nazzjonali imtella mill-Partit Nazzjonalista. L-ewwel kelliem kien l-eks Prim Ministru Slovak Mikolas Dzurinda li saħaq li Malta huwa pajjiż li jinsab f'qalbu. Kien hawn fejn semma lil Edi Fenekadami u l-viżjoni tiegħu għal Malta fl-Unjoni Ewropea. Dzurinda semma wkoll il-ħidma tiegħu ma' Lorenz Gonzi fl-Unjoni Ewropea u appella għal kuraġġ sabiex jinbidlu l-affarijiet u biex il-Partit Nazzjonalista jibqa' id fit mal-poplu. Bl-eks Prim Ministru Slovak jgħid li Alex Borg ser ikun il-Prim Ministru żagħżugħ illi Malta għandha bżonn. Our rapidly changing world demands a new political dynamism, coupled with immense courage and energy to master the challenges of these shifting times. A look at the Maltese politics serves as a perfect symbol of this evolving dynamism. When Edi Fenekadami first became Prime Minister, he was 53. Certainly not too old. However, the next Prime Minister of Malta will be only 30 or 31. Kelliema oħra kienet is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew Dolors Monserrat li fissret kif Alex Borg ġab bidla kbira fih dan il-Partit Nazzjonalista b'valuri li jġibu l-ewwel lil Maltin. Kien għalhekk illi saħqet li konvinta illi l-bidla qiegħda fil-qrib u li gvern ġdid nazzjonalista immexxi minn Alex Borg kapaċi jġib il-bidla li pajjiżna għandu bżonn. What Malta needs in its government restores transparency to institutions, protects the rule of law, strengthens European migration policy, provides real solutions for young people as affordable housing and quality jobs, helps SMEs, entrepreneurs, businesses, and boosts competitiveness, but above all, reveals people's trust. So I trust Alex Borg. Il-Prim Ministru Kroat Andrej Plenković f'messaġġ li bat propju għal din il-Konvenzjoni Nazzjonali sellem il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista li qed jaħdem fuq proposti dwar riformi meħtieġa. Apparti minn hekk huwa awgura wkoll futur mill-isbaħ għal pajjiżna filwaqt li saħaq illi konvint li Alex Borg ser iġib il-bidla meħtieġa. Wish him and all of our friends in Malta a lot of good party work and preparations, consolidation, good programs and reform-oriented plans for Malta. I think that together the entire strengthening of the European People's Party will help Europe to be stronger in the world, more competitive in economy and more solidarity for our people as we have done always throughout our history. All the best and greetings from Zagreb. Fl-aħħar nett tkellem il-President tal-IPP Manfred Weber illi awgura lil Alex Borg għal mod kif anki permezz tal-Konvenzjoni Nazzjonali qed iressaq lil Partit Nazzjonalista viċin in-nies. Weber tenna li din hija politika illi ser iġġib il-bidla meħtieġa fit-tmexxija illi għandu bżonn pajjiżna. Alex, I know that you take this serious. You are committed to be part of the European decision-making process in our meetings there. You contribute as a young, motivated, strong leader. And again, your contribution is highly appreciated and welcomed. And what you are doing now on the ground in Malta is also great. To have now a forum, a discussion about the future items, artificial intelligence, how to deal with climate change in the future, the environmental issues, but also the national interests when it is about the future development of Malta. Matthew Polidano, Alnet News.